Kedua, popping kedua guys. Tidak ada napas. Popping kedua nggak ada napas guys. Yo, Uncle. Kasih napas dikit. Nggak sempat minum air ikan guys. Oke. 3 ekor. Alhamdulillah. Ya, ini sekitar 15 kilo ah. Okey. Detik-detik terakhir. Ya, before leaving strike GT. Oke, hajar bosku. Iya. Sangga. Iya. Yuk, lepas. Oke. Terakhir. Pegang dulu, Uncle. Taruh. Karena sekali dia masih. Jangan cepat dia minum air. Iya, semangat. Yo. Tadi apa sih tadi? Hasil kita hari ini. Oke. Dia minum air. Ya, dia barusan kejar. Okay, the fish already you can look the fish. 오, 이제 보이기 시작합니다. 한 3m 정도 남은 것 같은데. 오, 근데 좀 제법 지친 것 같은. 와우, 빅피쉬. 와우. 오, 투나? 투나. 오, be careful. 와우. 와우. You catch it, king. Bener-bener dua, nyangam temen. Wonderful. Cinematic. Masuk dengan air akuan. Oke. Pelan-pelan. Iyo, jatuh. Uncle situ aja. Strike popping di arah Penateng, Sabang.
Sarung tangan ada pakai Uncle kan? Pertarungan sengit acut. Pinggang Uncle, pinggang. Nggak ada ininya. Nggak ada apa? Nggak pakai itu. Awas bawah bot. Tahan Uncle. Sini Joran. Wih. Alhamdulillah. Jam di. Yo, mantap Uncle. Mantap. Oh di samping nggak berat dah. Bukan di bibir ah. Baru pakai. Oke. Oh, cinematic. Jalan. Video jalan apa ya? Masuk dengan air akuan.